Ħafna laqat, ċeremonji, ikliet u formalitajiet, imma b'dan kollu iċ-ċogim xorta kien fih dawk il-momenti li jnislulek bis-sima. Fl-10 post, 3 mill-karozzi leqqu taċ-ċogim jispiċċaw kważi total loss fit-triq il-kosta. Fid-9 post, il-bnadar kollha li twaħlu bil-kontra. Wieħed forsi jifhem li l-bandiera tar-Renju Unit tfixklek, imma mbagħad skoprejna li anke l-bnadar taċ-ċogim twaħlu bil-kontra. Fit-8 post, l-invit infamuż li bagħat il-Prim Ministru bil-kliem "The Prime Minister and Mrs. Muscat request the pleas of your company". Fis-7 post, maħniex ċerti jekk ir-Reġina kienx qed tiċċajta wara toast mill-Prim Ministru Kanadiż. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. Imma l-aqwa li Joseph Muscat kien diġà fakkar lil kulħadd li hu li sar Prim Ministru taċ-ċogim. If we got our maths right, the youngest Prime Minister of the lot. Fis-6 post, it-tinda l-iswit 50,000 euro għal dak li kellu jkun pranzu reali u li qatt ma ntużat minħabba t-temp. Fil-5 post, il-pittura ta' Villa Guardamangia li natat lir-Reġina. Propjament m'hemm xejn ħażin b'dil-pittura, imma sirna nafu li meta r-Reġina ġiet Malta ftit ta' snin ilu wkoll ingħatat pittura ta' Villa Guardamangia. Fir-4 post, il-Prim Ministru Joseph Muscat bilkemm jemmen lil David Cameron li qabel iċ-ċogim mar jieħu għawma. Fit-3 post, ix-xufier li m'għandunax li d-dinjitarju li kellu miegħu kien għadu ma niżilx mill-karozza. Fit-tieni post, il-President ta' Malta titfixkel u tmur tistenna r-Reġina fuq in-naħa l-ħażina. Bdien spiċċajna fuq l-istazzjonijiet tal-Italja. U fl-ewwel post, trid tkun Malta biex tħalli li r-Reġina tistenna u r-raġuni ma kienet xejn ħlief it-traffiku.